Mon Aria Kotu. Oh, kasih apa lagu ini bisa meledak. Sip. Hei, apa lagu benar? Ngarang lagu, engkau yang ngarang lagu terus terkenal lah. Siapa tahu ngarang lagu? Oh, kok ben bisa le? Keng ni sebut ni, buat bola lah. Siapa? Bola bisa masuk ke TV wah kok. Terus rekam na? Oh iya. Marah mo terus rekam na kung di kenalan di sa di Fanada mas amin ro tinong ko ano akil. Buat beremu tak yo? Buat terima mun kok. Ya tak tahu, nanti apa cobaan? Ngapa kingan lagu ko terus tahu ning ko. Coba Coba lu. Ngapa? Tos ya. Ya. Tos dulu cari dulu. Mun tanaku mo ka kebaikalmu, mun sal ka kebaikan teng pikiran bule sanunto emo puro andi apa ka teroe oreng. Berema. Masuk. Mula ko na sipin pas ano na rin mapay katarwe oreng pa aja rabon judor mo. Iya, jaring. Pas lalaki. Ya jaring kok buru terole, pabila anu mana katroy oreng mana dia. Yo pancajo jaring bon bo cubo, sila cubo tan di pese. Oh, nggak jadi le tahun le jawaban bukti bilang kok terkenal masuk ke TV pas terorang kok. Iya mon bo cubo banyak pese, naro pedo kening jo kajo. Iya pa masuk TV kelumi pola bodo rengendo. Apa boleh lagu Ah, na. bodo sih. Di marah. Nah, tos dia. Aduh cek nyaman andi pacar genteng bila ponto bukti kamas teleng-leng belian andi pacar ngabule meski baal coba bani seraraja. Berumah jirang. Meski baal coba bani seraraja. Loh, jadi ya kok saya terus tahu panisa lagi nggak apa ya mas? Panisria. Apa yo? Tak bisa dibandingkan dengan sesuatu. Iya kadang na jadi di mah, kadang na panisa jadi kok terus tahu. Mohon kena panisir jadi nang etengah deh. Etengahan maksudnya. Bucil. Ya, ibu bener bucil. Sakoni. Kok terus tahu ngapa panisa rebuan mun raja? Ya, tak boleh kita beli. Oh, tak boleh. Betul kan itu. Numpa ado karenang ekar tuluk cerna pekus keleng bulu na bula andi pacar nang Facebook muana mulus keng keleng tanangan. Jadi Berema. jadi lakar mo sa macuman sa tiya man. Berema Sa mo sa mabudok caan siyang malam. Terus? Yo po te mon mo ana yo mun tanang ngacalang. Itu ring hari leng kok sih tetap bentang pacar di mun watin mulus purse. Kan sepenting jadi ya biki. Pabila salaman ngan kok pas telang. Ya di na jua bos tanang atin pungang ko tak kelar meli bedok kan tandi pese. Jadi celeng tanang celeng ngak juri Coba ya. pernah gue Android putusan kan. Engko kak. Andi pacar, sabon ngabos ng Android ng Facebook iya kan kok apa tuh ngakui Android. Terus Pas mangkana bila ketemuan pah buru jangan tak pada bon si Android itu. Si Android. Tak pada bon si Facebook jangan. Ya pada berarti Kira bentang ngomong andi. ko mulus mo nang Facebook. Bila ketemu jangan krik temburu tuh macam